Mana ekинчи номерде палбан келатат. Намаз акебиз, намаз палбанында чыгарыңыз. Таза дейт судьялардын сөзүн угабыз. Алмазке келди, роудун начальниги. Роудунун начальниги. Кушу палбан алыңыз, кушу ким кушу? Ya kuşu, alın gitsene kardeşim. Taraka ver. Okum da var. Ya kuşu siz alsanız Palban, kelin palban aka, namaz aka keliniz. Barakeldi. Mına жаштар үлгү алгыла мына намаз палбандан. Судья акелер, сал тынчыраак сураныз, тынчыраак. Келиңиз, намаз палбан. Келиңиz, намаз палбан. Намаз палбан, жакыныраак келиңиz. Баракелде. Ош областы, Ноокат районунун палбаны, Арбын айылынын батыры, намаз палбан! Колчап коёсуз намаз палбанга. Аксакалдардан ушундай биз үлгү алалы. Баракелде, намаз палбан мына көрдүңүздөр, сорунду салып акырын атты бастырып, кадазын келтирип атат. Баракелде, намаз палбан ат кимдики? Жодар палбандын аты менен мына намаз палбан бир торпокко сорун салды. Өмүрүңүздү берсин, Арбындын батыры. Келиңиз, намаз аке, бүгүн мына Жар Коргондун элине жакшы бир дуаңызды, батаңызды бериңиз. Assalamu alaikum. Toyga улакка келген палвандар, assalamu alaikum. Şu убакытты уюштуруп берип аткан Жар Коргон эли ардайым ынтымагыңыздар кетпесин. Шундай жакшылыктарды уюштуруп жүрөңүздөр. Şu Жар Коргон элинен дагы динге кызмат кылган жакшы уул кыздардан жетил чоңой элге кызмат кыла берсин. Амин. Маска, что болсун жол берет. Мадакы. Перекөр, bir 5-10 minut palvanдар аз эс алып турасыздар. Жамаат, пешимди окуй электер, пешимди окугула. Бисмилла, тез. Намазды калтырбайлы. Биринчи намаз окуйлу, анан кийин улак чабабыз. Мына машиналардын артында самса саткандар, ысык гана самсалар бар дейт. Самсасы Ошто мода го. Алыстан келгендер, самсага өтүңүздөр. Таластан келген коноктор, мына арттан самса дейт, бир самсадан урайлы, абет болуп калыптыр. Азыр bir 10-15 minut çağıp durumuzlar palbanlar. Sıdıkov Mamatalı degen ağabız var eken, mikrofonga gelip bir jakşı özünüzdün kalooңузду mına Жар Коргондук tuğanlarga kalooңузду aytıp koyuңuz kelip. Tartip var, özün turup duruyorsun aka menen bolun. Dawa emmi nereden dawa jumuza aka. Bol talayga ulak жүргүзөлү. Hayda Kamaz kayda palban. Kamaz kayda. Koy otur, jetip kaldı. Uşu yerge çeyin ala almadыңар mı emi talaşpagıla uyat emi. Ayda palvan, ayda. Vakit ketti. Kim kamçı tap salıp gelip versin? Gelin. Jigitler uşunça alıp geldi emi. Bir eçki sorun. Eçkiye de Talaşpa boldu esep. Talaşpa esep boldu. Boldu bir ayda palvan maşallah. Boldu talaşpa deyin, talaşpa boldu. Talaşpa. Talaşpa boldu uyat emi. Talaşpa vakit ketti boldu esep boldu. Sudyalar aylanayın, sudyakalar. Şimdi karap koymaysanlar var. Sudyalar bir yerde vapşe işteki iş yok. Akıl özü caygarat bir yağın. Narağın karağınızlar. Sen ne oltasın evkap? Жүрөөнүңөр шыпырса тура айтты бар, арыз жазгыла жүрөөн шыпырды. Улакчыларга западлы арыз жазган. Камчы менен төбөсүн айырып таштаса дагы болот да, улакта деп кете берет мынтип коюп. Ол жүрөөн шыпырган вообще. Баракелде палвандар, эртелетели. Bir ayda Kamaz kayda palvan, kimdin жалында? Omатыңар дерсин palvanдар. Биздин bir bürögö жамбасты андай жок, тура түшүнгүлө. Биз оюнду ширин өткөрсөк деген эле ой. Эртелетип ашыра турган коноктор көп экен. Эртелетип ашырып, ушу силерге жакшы сорундарды эртерээк сайып берели деген эле оюбуз.
Hayda Kamaz kayda. Kimden çalında? Sorun var Kamaz kayda bir eçkal. Kıyas palvan bir ayda kıyas palvan. Kimden çalında? Salam palvan deydi. Talay palvan deydi. Bilmeyiz yakında kanda köröz hazır. Düdyakeler jetelengizler yetteleteli. Tuğanlar vaqt ketip atat. Buna taylar kalıp kalbasın, maşinalar kalıp kalbasın sayabız ha. Torun sayıp bereli. Ay malades çıktın bana bir ayda bir ayda palvan. Arka ötme bir ayda beri solga burçu. Namaz ake beri jetelengemi beri ay malades. Sudyalar jetele verile beri jetelegili. Sudyalar protiv okşayt jotta. Narı karap deydi o da. Bir ayda beri jetelegili jigitler torpak tutuşur öyle. Maşallah. Geliniz aziz palvan. Kökbörü Federasiyanın kalısı Nokattın, Oştun kalısı mına bizden aziz palvan konakka geliptir. Hoş gelipsin aziz palvan. Keş dövenin palvanı, özünüzlerin kulununuzlar. Gel ulakta. Jigitler vaqt ketdi, sorun saybaylı mı? Je jüre öresingер uşintip. Sorun sayalı, çoğun palvanlar. Kuday verdi, jardan bergile çukam, kelgile, çoğun sorun saybaylı mı? Müntip jüre örebiz mi? Jetele, beri jetele, hey! Kamazga jetele gile beri. Sudyalar esepte örgüleçi, esepte gile, maçta kalıp kesinci. Sudyakeler. Ke çıkılayım nereden ez? Ya aka men aytam sizler blok kamçımen barıp çuçu degile. Miner boşatыңızдар palvanları. Keliniz. Assalamu alaikum. İsa palvan keliptir mana çeşte. Ay malades Kuday verdi. Kuday verdi men uşunu bilgeminde ökam, uşunu bilgeminde. Boldu esep. Esep boldu. Çıkar kamazga, çıkar. Çıkar kamazga boldu. Esep. Tibe. Çıkar kamazga çıkarıyor eka, çıkarıyor. Kamazga çıkarıyor, sorununu veriyoruz, çıkar. Kaça kalganın Kalganın kaça uyap bulup Ay malades, çıkar kamazga çıkar. Evet sudyalar torpak teçkinge berbey turgula, berbey tur. Sudyalar bir yerde boşaltkula. 10 metre nazat davay, 10 metre. 10 metre nazat. 10 metre ıldı ketemiz. Ildı jigitler ıldı ketemiz. Bir yerde gele yok. Assalamu alaikum. Palvan kanday жақшысыз. Tilla sizni kutib otat, tilla. Sizni kutib otat. Palvanlar bir yerni boşatoyli. Ildı ketdik. Suradı sudyalar meni qal, mine atçanды bastırgıla. Abляз aka aytыңыздар, palvanlar narıрақ bastırıp qoyalı attardı. Kimге aşırasың, ақыл қара өзің. Emil akaga deydi, salgıla жалға Emil akaga. Emil aka taştap bere salып barып. Kayra kelеби? Boldu ana 5 minut turup turыңыздар azımın. Boldu. Emotsiya aldırbayбыз жигиттер. Sizlerin sözüңөр закон, судьяларды угабыз. Boya çüdengem vaqt ketdi bir tuğan. Kayra kelesiz, kelbeysiz çüdem. Bara geldi, Oş oblasti, Nokat rayonunun palvanı, Kökbel ayıldın palvanı, Salam palvan! Koca palvan tat bingenler, Uşu yerde 500'üne tam berip jaldan salıp geldi o buna hakem. Bir kol götürüp koyunca ki. Kol götürüp koyunca, maşallah. Yaşınız kançada? Salam aka. 37 ya, bratçika turbayız be. 37 dedi, men çoğun öyle kişiyle istiyortpun, ömrünüzü versin. At kimdeki salam aka? Özünün mına Karabayır atı menen, uşunça jıyından mına tatalakaydan julup geldi, ömrünüzü versin. Mına akıl palvan hazır sizin sorununuzu beret başladan. Geliniz. Mına palvanlarga bir жақшы dua veriniz, keliniz. Amine. Şu jargılan aylı жақшы niyetmeyen ulak berip tatken şu niyetine jetsin. Şu yerde amin degen bärin duası kabulgan bolsun. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana. Bara geldi. Salam palvan, sorun berinizler südyalar alıp barıp. Akkardın boğrunlar, hemen aşırı otasınlar bir-biringерге. Kele! Keçe daha toy bolgan aşırgansınlar jigitler. 7 jol aşırgandan ne çıkanlar top çok, ayda beri.
Тездеткілей, мына sorun қалып қалады. Ay barakelle topçu balvan. Yaman reklama kılamdı hazır özüm. Kana gelin topçu balvan. Çarkılı kamazga. Geldi. Burbanları. Daniel Eke kaçtı mı? Çıkarın palvan Eke çıkarın. Çıkarın. Türköledi kendisi. Ha ularga o. Bol ular bekçü de. Barakelde. Yetişler. Attın at İskender. Ha barakelde Almaz Hakem çüden. Aslında mingen atmını Ablaz Hakem'din. Kayman atı İskender. 100.000 dolarga berip aytkan atı uşul. Kardar ошонча hazır. Ablaz Hakem satamene dese gelip jup kedet hazır. 100'gө бербей мүкәм дейт го акам, ha? Kim bu elden uğup atабыз. Bizde Kırgızstanda kay saat kança akça turgan bарын biliyoruz. Bizde informasiya var. Men jumuşum oşo da. İskender menen Almaz palban. Ularbek jettin mi Ularbek? Ay barakelde Almaz ake. Omatınız versin Almaz akam sözsüz barat oşol jerge. Ularbek'e deyt Almaz ake. Ularbek jet. Topçeke, Allah omatınızı versin ake. Ошондой алыстан туруп мына жаш балдар укпаган сиз угуп алып келип атасыз. 100гө кириңиз. 100гө кирип билеңизде күч болуп ушу ат жалында жүрүңүз. Дайым ат жалына торпок ашып ака. 100гө кирип дагы кулак чабыңыз. Амин. Аллаху акбар. Ömrünüzü versin. Malades. Sizge 5 Kuşbak Avavыздын nevreси. Legendardуу Kuşbak palvandын nevreси. Ömrünüzü versin ake. Omat sizge. Jerge düşsün anan sayabız. Jerge düşsün anan sayabız. Mirlan palvan, libo jerge taştan sizdiki besip. Kallagan jeringizge taştan Mirlan palvan. Taştan Mirlan palvan say jerge. Oң jakta alıp tolga burgan. Nar jakta tiriktер karmap turat da bирок. Say jerge Mirlan. Soru sayışыбыз керек биз. Say jerge. Karmap ketти. Mobada julup ketти. Жалга ketти. Ke palvan akıllı. Ruslan palvan. Kocake ayılının batırı. Bir koca koyarız Kocake palvanıga. Akıl palvan özüm joktoyum dedi. Ruslan at kimdiki köm? Rus. At kimdiki? Mukan degen akesini mına Karabayır atı menen Ruslan palvan sorun aldı. Ana akıl akesi özü bilet kança öğret ne kılat. Omatın versin Ruslan. Ruslan kel. Mına Жаркоргон eline жақсы dua ver. Assalamu alaikum, bugün toyga kelgen konoktor, Жаркоргон eline rahmat uşuncha eldi togultup eliga pata berip atkan. Rahmat, ne tilesеңizdер, maksatыңыздарга жетиңиздер. Allahu akbar. Ne deydi? Bir şey de koysun. Tamazla, barakelde. Balvanlar. Açanda cıldıra sudyalar, cıldırma. Hayır. Sudya gel. Sudya gel bana. Altına bana arkan atkin. Aybe gel. Ona yemden kınar kursadı. Haydi. Halkası baka çıkartma. Balvanlar halka çıkıyor. Torpaklı kayısı balvan alıp gele. Boşol kadar gele. Bu cerge boldu. Boldu başkanım çok. Daniel 73 gel Daniel. Gel Kuday verdi balvan. Gel. Daniel degen var mı? Birinci az şöyle görelim ki Daniel. Var ki. Aşağı duranlar direğinden ki Kuday verdi geledi. Kim aşağı? Değerlenayın. Sonuç ben atkan canız. Piski birbirle biz cazı kıldırıp durağız bir yakta. Ve bol Daniel Eke bolma iş mi? Aşıra turgan palvanını mağa aytsalar men aytıp dayar kılıp duram zaranya. Apar jerge taşlap berin. Urmatlı ulakçılar. Mine yerde biz aşırıp bergen konoktordu jolda alıp koyganı var. Ne tol ki?
Sorun çok. Cerge düşürsün, cerden çağıp sorun almaysın harbi. Bol yakı he Daniyerke. He mını yerge el korgan cerge taşlap verin suranı çak he. El tamaşa kılsın çı suranı sizden. Boldu çüden. Çüden Daniyerke ukpan hiç kimde aydan cerge taştan kapar. Çüden berben hiç kimge cerge taşlap verin. Sudyalar karap bunday canında barsanar he bunday var mı? Nar ayda taşlap verin aka aylanayın aka narda. Ke Kuday verdi. Barak geldi. Oş Oblast'ın Nokat rayonunun palvanı. Kuday verdi palvan. Kuday verdi palvanın bugünkü. Üçüncüsü. Dört mü? Adaşmam gitti akan. Kuday verdi palvan. Barak geldi. At kimdi kükam? Aslında bingelap. Eski Nokat mı? Eski Nokat'tan Farhat akesinin Namus kök bu ötkönde de çaptın böyle. Ha maşallah bu atı görgönmüz. Farhat akesinin Namus kök degen atı menen. Kuday verdi palvan bir tayga sorun saldı. Bir kolçak koy Kuday verdi palvanla. Kuday verdi palvan senin sorunun bir taygam. Живой tay akılı. Ömrün versin Kuday verdi. Живой bu ömrün versin. Gel bakalım bana jakın gel çaylanay ne. Allah oğumat verse mana şunday bulur. Nada будет bir ulakta 10 sorun solat. Olmadı Allah verir. Gel bakalım. Жақсы dua, жақсы kıskaça sonun dua ver. Ne deyiz? Bugün öte sonun sözler, öte sonun batalar boldu. Uşol akalarыбызга dagı Жаргоргон eline uşo batalары түз дейсин. Har daim денсаулыкта болсун. Bala çakalar menen bardыгы тынч болсун. Şu baldarыңыздардын жақшы күндөрүн көрүңүздөр. Ulak düştü içerge. Düştü o sorun sayaz. Kuday verdi sorunu. Boldu hazır bana bütün olayla. Kuday verdi. Sorununu alkam. Kolçak Kuday verdi ballanğa. Farhat kendisinin buna namus kök bu Nokat'ın namusıga jaragan at ekene bu. Ötkönde buna sonun ulakta dağı bir jakşı. Kuday verdi uzartı altıkta ötkönde buna Nokat'ta bir ulakta. Ayda palvan. Palvan kamaz kayda sorun alasın kamaz kayda. Ap gelir. Ruslan vera kayda. Cerge düşmedi. Cerge çürüp sayış kere gele bir o. Hala stüdyalı. Cerge düştü mü? Ha boldu alıp gelmeyeyim onda kalk gitti. Alıp gelmeyeyim ne kalk gitti o. Cerge düştü deydi. Ayda ya palvan bir ayda. Kuday verdi palvan namus kök. Bu alıp gelsin anan bunu hesaplayabiliriz. Kamazga çıkar. Kamazga gelip çıkar anan keyin hesap kılavuz. O ne o balvanlar onlar kamazga çıkarlar. Çıkar kamazga çıkar. Sudyalar hazır ulaqtı boyunca mına hazır biz Daniyerke'ye aşırdık. Daniyerke kana. Daniyerke cerge düştü. Daniyerke'nin özünü uğaz tutturulu. Daniyerke kana düştü sudyalar. Boldu hesap. Bu palvanlık hesap be. Akıl ne veririz palvan aytkıla. Boldu. Beresinger bir oğayım ben aytışım gerek de. Ke Ruslan derke okam. Ha. Buna 16 nömer. Jarkorgon salga jalga taşlap bersin jerge apar. Kaşkırsa yağız. Sal jarga. Jalga say. Az sen palvan ketpey ture. Palvan ketpeydi. Gel Ruslan palvan berkele. Nerdegiler hatçanlar жылғы açmayın. Жақшына bunu tanıştırayın elmenen. Ruslan kayırın palvan. Cida, Nokat'ın Cida degen jeri. Özün atın Ruslan. Bara geldi, at kimdiki? Oş Oblast'ın Nokat rayonunun palvanı Ruslan palvan. Ruslan palvan buna. Kimin atı dedin?
Caniyek akesini mına Akboz atı menen mına 5000 so'mga sorun saldı, beriniz sorunu. Ruslan, ömrün bersinük ama igili koştop жерден aldın mı? Bileğinden güç ketmesin, daim at çalın oynayıp jur. Allahu ekber. Ma Jarkorgonluk ağalarına bir dua. Baraka versin ha. Eki dünya baktı olsun. Amin Allahu ekber. Mına Kamaz'ın aldığa bir gana судьяларга ruhsat, kalganlarga ruhsat yok. Жылгыла давай. Жылып алыңыздар анда ылдыйраак атышы уят Атап Жерге ташта балбан, Жерге таштагыла. Жерге ташта. 16 номерде жүрөт дагы эле дейт. Таштабайсыз бе? 16 номер киме? Ого ашырыш дегенде токтоткун эми. Только кийим алып келген палбандардын мынерде немеле приздерин берелик, сорундарын. Ашыкча ооба, менин тууганым сен тууганың болуп, менин досум сен досуң болуп көбөйүп кетти. Шуну кыскартайлык. Жаргоргон эл кече чапканбыз, эч капачылык болбойт эч кимден. Судьялыкты элге беребиз азыр. Эл журт да десе да, нет десе нет. Тойду эл өткөрүп атпайбы? Туурабы эл журт? Катурага чай ичкенсиңер, жоксо самса жегил артка өтүп. Мирлан палбандын артынан каршкыр экен азыр. Камазга алып келип каршкыр аласыздар. Талай экен таза сөз сүйлөдү. Талай элдин арасында жүргөн киши алар. Ошондой эле жин менен инсанды Алла субхана таала өзгө ибадат кылыш үчүн жараткан. Ошол инсандардын ичинде сиз менен биз ушул жерде турган бардык инсан бир туугандар биз бактылуу экенбиз. Пайгамбарыбыздын үммөтү кылып жараткан. Иншалла эми мен бир сөз айткым келип турат. Иншалла элдин арасында бар болуңуз. Ушул биз максатыбызды эгерде биз аткарсак, 5 убак намазды окусак, мен ойлоймун аке, элдин арасында баркыңыз бар экен, 100гө кирип дагы иншалла, 100гө кирсеңиз да эл сизди сыйлап, урматтап отургуза турган жерге отургузуп алат. 5 убак намазыңызды окуңуз, 100гө кириңиз, өмүрүңүз узун болсун. Амин. Аллаху акбар. Биздин максат 5 убак намаз экен. Эгер биз максатыбызды аткарбасак, жок болуп кетишибиз мүмкүн, туурабы? Себеби, бир стакан сатып алдык, стакан чети сынып калса максатын аткарбай калды, ыргытып беребиз. Ошон үчүн бардык бир туугандар намазга чакырам иншалла. Рахмат Маматаке, бар болуңуз. Өмүрүңүздү берсин. Амин, амин. Топ батыр айтасыз. Бир туугандар, бекерчиликте Аллах субхана тааланын кишине улуктап турайлы. Мусулмандын башы бириккен жерде Алланы улукташыбыз керек, бир туугандар. Аллах кадыр зат, Аллах беримдүү зат, Аллах райымдуу зат. Аллах субхана таала бүгүн мына Жаркоргон элине мүмкүнчүлүк берди. Ушул элибиздин жакшы бир ата бабалар жакшы бир дуа кылган болсо, ниет тилек дуалары ишке ашып, бул ушул Жаркоргондун элинин байлыгынан эмес, Аллах кадыр салган эл экен, ушул ниеттери тилеги ашып бүгүн мына той болуп отурат ушул жердечи. Сиздер менен биз кирген убактың ардагы садака дейт. Чубак рахматуллахи алейки, Чубак ажыбыз дагы айтып кетчү эле. Чубак ажы эмне деп айтты? Атка кетирген убактың аргы эртең акыретте жооп бербейсиңер. Атыбызды кашыйбыз, бастырабыз, суутабыз. Ошого эртең акыретте жооп бербейбиз. Караңыздар. Эми аттардын жегени эле садака эмес, аттан чыккан тезеги дагы садака деп атат, караңыздар. Бул сиздер менен бизге бул канчалык бул эрте зестетиңиздер. Эки ат кармасаң бир күнгө ал эки атты жедирген жем чөйүн канча садака? 1000 сом расход кетсе, күнүгө паланчы 1000 сом садака кылды деген бизге жазылып атат. Элестетиңиздер эми. Күнүгө 1000 сом сооп садака кылды деп жазылып атат. Күндө чөнтөккө 1000 сом салып чыгып садака кылбайбыз бир туугандар. Кыйын нерсе булчу. Ат алып койсок иншалла ниетти түз кылайлы, я Аллах. Ушу мен атты багып атам. Ya Allah, uşul men musulmanlar üçün bir keregim bir жерге жарай турган болсо мен даярмын деп ниетти түздөп багыңыз. Иншалла жегени арттан чыккан тезеги дагы садака. Ошон үчүн бир туугандарым атты көбөйтөлү. Мына жаш чыгып аткан палбан балдарыбызга, неберелерге тай алып бериңиздер. Тайлар өсөт, чоңойот. Кыргыз биз аттын жалында, аттын канатында чоңойгонбуз барыбыз. Ошон үчүн барыңыздарды ынтымакка чакырам. Мына биздин дамылабыз жакшына сүйлөп кетти Расул дамыла. Аттын эң көп айбандардын ичинде зикир кылган бул ат депчи.
Ошонун үчүн барыңыздарды чакырамын, ат багыңыздар. Рахмат барыңыздарга иншалла. Намазды таштабайлы. Бул жашоо эчтеке эмес. Чаң жутабыз, башка кылабыз. Кичине бир жерибиз ооруп калат. Аллах субханала таала мусулмандар үчүн түбөк бейишти жаратты иншалла. Барыбыз ушул жерде турган бир туугандар Аллах таала өзүнүн Фирдаус бейишин насип этсин. Ал жакта дейт биздин боюбуз 40 метрге чоңойот экен. Караңыздар, кыйынчылык жок, оор иш кылбайбыз, намаз окубайбыз. Каалаган тамак ашыбыз болот ошол жерде. Түбөлүк бейиш. Бул жашообуз бүгүн бар, эртеңки каны эмес. Билбейбиз, эртең турабызбы, уйкудан турбайбызбы. Ошон үчүн барыңыздар намазга чакырам иншалла. Сөзүбүз көбөйүп кетти, бирок улак чыкпай жатат. Мындан пайдаланып сүйлөп алганга Аллах таала мүмкүнчүлүк берди. Амин, амин, амин. Кара келиңиздер бир жакшы дуа кылайлы. Ушул жерде кол көтөргөн бир туугандар барыбызды экинөө бактылуу кылгын Аллахым. Намаз окуй албай жүргөн бир туугандарга өзүң намазды окуткун Алла, өзүңө жага турганда ибадат кылдыргын барыбызды. Аллахым, ушул жерде уул көрбөй жүргөн бир туугандарыбызга уул бергин. Кыз көрбөй жүргөн бир туугандарыбызга кыз бергин. Ушул жар коргон элинде дайым той жакшылыктар болсун. Ушундай биздин мына атабыздай ушул Бердике атабыздай палвандар төрөлсүн ушул жерде. Элини, жерини коргогон. Элиңиздерде жакшы той болсун. Аллахым, ушул элдин баарынан бүгүнкү кылып аткан тойго ихсан 5 сом 10 сом кошкон палвандардын баарынан Аллахым разы болсун. Аллаху акбар. Рахмат барыңыздарга, угуп бердиңиздер, сонун рахмат.